chien. Obila ka chung'ol bura ma Butula omako kuong ma okopuodhi maromo lita 290 manengo ne dirom silingana 300 manopandi e ot moro Bumala e ward ma Marachi. Komanda mar obila ma Butula Yunia Onyancha wacho ni nonro mane gitimo luwore kod lipot mane giyudo kowuok kuom jogweng' kendo apedha pod dhi nyime e ka chung'ol burano mana kaka jatend piny William Ruto nosingo mar kedo gi kuong ma okopuodhi maketho ngima oganda. Kopogore kod kuong ma okopuodhi, obila ma Butula bende timo apedha ne jok ma loko ohala moko ma okoyangi kod jonjore ka jopiny kwayo mondo mi oful maling'ling' ne obila mondo mi arita kwe makono bed makare. Kulingana na vile observation yetu ni kama huyu mama anakusanya hii pombe pamoja kwa nyumba moja na anaisafirisha kwenda mahali ama sehemu fulani. Cost yake ni kama shilingi 1,300. That is the street value. Na tumeweza kushika watu wawili ambaye tunatarajia kufikisha kotini kesho. Hii pombe tunafanya tunatekeleza kila siku. Kwa sababu kila siku tunafaa kupeana ni pombe ngapi tumeshika, ni mihadarati ngapi tumeshika, bidhaa hizi za magendo pia tunashika hata hizo. Tunatekeleza maelekezo ya rais, tupigane na pombe na mihadarati. Kama hii pombe vile tumeipata, nataka kushukuru wananchi kwa sababu ndio ni tip off tumepata, ndio tukaelekea kwa hiyo nyumba tukaweza kupata hii pombe. So ushirikiano yetu na wananchi ni mzuri na ningependa kutoa habari kwa hawa wananchi wote wa Butula waendelee kutoa habari ili tuweze kupigana na hii pombe haramu ili tuweze kuokoa wananchi wa Butula. Erokamano Nyakwaramogi, en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar Migago kapok adhi e yweyo aneno ote ka ni Mirembe Fadha